dans leur donc force spéciale, c'est comme, et ils prennent ça comme des tatouages. Donc ils vont faire le signe ici. Si il arrivait qu'ils puissent fuir, on doit les reconnaître à partir de ce signe. On attrape, on doit les brûler vifs. Donc c'est pour ça, vous voyez, ce signe. Il a cité leur chef. Il cite leur chef. Seigneur de guerre. Noël. L'autre s'appelle Gaïma. Voyez les êtres humains. Est-ce que lorsque si on dit que les FDLR, ils sont... Donc, je ne peux pas comment est-ce que je peux qualifier ces gens. Et lorsque un gouvernement comme le Tshisekedi vraiment supporte les FDLR et d'autres pays, regarde comment ils font les êtres humains. C'est tellement inhumain ça. Donc, celui qui a remplacé Gaïnda comme il dit, c'est Guillaume. Oui. Ranka yawe ni yihe? Yego bikomeje kugenda bikomera murebye iyo video mumaze kureba y'umurwanyi wa n'umurwanyi wo mu mutwe wa FDLR aho yagaragaye afite tatouage cyangwa afite ikimenyetso cya FARDC ku mubiri we. Amakenga ku mikoranire ya Kinshasa na FDLR ahita yiyongera. Rero uyu munsi reka tugaruke kuri iyi nkuru tuganire kuri byinshi bikubiyemo mu kibazo kiri gukomeza guteza impaka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu mujyi wa Goma ndetse no mu ntambara ikomeje kugenda ivugwamo imitwe itandukanye. Rero hari amakuru n'amashusho biri kugenda bikwirakwizwa bikagenda bishyirwa ahagaragara, umuntu uvuga ko ari umurwanyi wa FDLR ufite ukuboko kuriho tatu isa n'ikimenyetso cyangwa sinye ikoreshwa n'ingabo za FARDC cyane cyane mu mitwe yabo yihariye. Iyo video mumaze kuyibona niyo gikomeje kureba. Rero ibingibi bikimara kuba, iki kintu cyahise gitera ikibazo cyane gikomeye hariya mu bijyanye n'impaka za AFC M23 ndetse na bo batavuga rumwe nyine, ubwo n'ingabo za leta ndetse nabo bakorana, bavuga bati gute mutubwira ko ngo mushaka gusenya uyu mutwe kandi tubona imikoranire ahubwo yarafashe n'urundi rwego. Uyu murwanyi wa FDLR ufite ukuboko kwa tatu isa n'ikimenyetso kikoreshwa n'ingabo za FARDC, wakwibaza uti ese iyi tatu ni impinduka gusa, ni impanuka, nuko yashyizeho gusa bigahurirana, cyangwa ishobora kuba ari ikindi kimenyetso nyine cy'imikoranire iri hagati ya bamwe mu barwanyi ba FDLR n'inzego z'umutekano za Kinshasa? Ariko mbere na mbere ko dufata uwo mwanzuro, ni ngombwa gutandukanya ibyo tubona n'ibyo dushobora kwemeza. Ni ngombwa cyane. Wakwibaza uti aya mashusho ubundi agaragaza iki? Wenda wayarebye uracyakomeza kuyareba ariko wenda nturi gusobanukirwa. Aya mashusho ni amashusho ari kugenda kwirakwizwa nyine agaragaza umuntu uvuga ko ari umurwanyi wa FDLR. Ikigaragara cyane ni tatu iri ku kuboko kwe. Iyi tatu isa n'ikimenyetso gishobora guhuzwa n'imitwe yihariye ya FARDC, akaba ari niyo mpamvu bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bahise bavuga ko iyi ariyo gihamya yuko hari imikoranire hagati y'inzego zimwe za FARDC ndetse n'abarwanyi ba FDLR. Ariko hari n'ibyo tugomba kwitondera nyine muri iyi nkuru mbere yuko tugira ibintu byinshi twemeza. Ku umuntu afite tatisa n'ikimenyetso cya gisirikari ntibita byemeza ko yahawe icyo kimenyetso na FARDC cyangwa ko nyine ari umusirikari wayo. Ikindi kuba yifite nta kiyamya dufite yuko ari umusirikari koko wa FDLR.
ashobora no kuba yarayikoze nyine ku bushake bwe bisanzwe, ashobora kuba yarayikoze wenda yarigeze no gukora mu yindi mitwe runaka, ashobora no kuba yarahoze ari umusirikare wa FRDC nyuma wenda akayivamo, cyangwa nyine icyo kimenyetso wenda kikaba gifite n'iyindi mpamvu. Niyo mpamvu hakenewe andi makuru yizeye kugira ngo tumenye koko inkomoko y'iyo tatuwaje, inkomoko y'iriya tatu ni iyihe, ese nyirizina uyu murwanyi koko ko ari kuvuga ko ari umurwanyi wa FDLR, koko nibyo? Ese koko ni umurwanyi wa FDLR? Ese bifite aho bihuriye n'igisirikare cya FRDC? Ibyo byose nabyo turagenda tubigarukaho cyane. Wakubaza uti nyibi nyine niba koko ari nanayifite n'ibiki tutagiye muri detail nyinshi, kubera iki bikomeje guteza impaka. Hari ikibazo nyamukuru, ntabwo ari tatu bwayo. Ikibazo gikomeye ni amateka y'imikoranire hagati y'abarwanyi batandukanye mu ntambara yo muri Kongo. Murasirazuba bwa Kongo usanga hari ibintu bigoye cyane, sibyo? Hari FRDC, gisirikari cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hakaba hari Wazalendo, nk'umwe mu mutwe uvuga ko uharanira uburenganzira bw'abaturage. Hakaba FDLR, murayizi cyane, igizwe n'abasirikari bashinjwa kuba barasize bakoze jenoside mu Rwanda mwaka wa 1994. Hakaba AFC M23, umwe mu mitwe navuga ko uyoboye iri huriro, riyoboye byinshi mu bikorwa bikubera hara muri Kongo, aho batangiye urugendo rwo bavuga ko ari rwo kugarura amahoro bahereye mu burasirazuba ndetse na za Goma na Bukavu. Hakaba gisirikare cy'u Burundi gikorana na FRDC. Hakaba n'iyindi mitwe yitwaje intwaro ubwo tutibagiwe n'abasirikari bishyurwa kandi mu bihe bitandukanye. Leta ya Kongo yagiye ishinjwa gukorana n'imitwe imwe kugira ngo irwanye indi. FDLR rero ni umwe mu mitwe ikunze kuvugwa cyane cyane muri izo mpaka, aho nyine ishinjwa kuba igizwe n'abasirikari bamwe basize bakoze jenoside mu Rwanda. Uyu mutwe umaze imyaka myinshi ukorera mu burasirazuba bwa Kongo, kandi amateka yawo afitanye isano n'ibyaha bikomeye byabaye mu karere. Niyo mpamvu nyine iyo hagaragaye ikimenyetso gishobora kwerekana ko hari imikorere yayo hagati yayo n'umurwanyi uvugwa ko ari wa FDLR n'ingabo za leta, bihita bikurura ibibazo bikomeye bya politike ndetse n'umutekano. Rero ikibazo cya Kinshasa rero kikaba kiteye gite? Abatavuga rumwe na leta ya Kinshasa bavuga ko ubuyobozi bwa Tshisekedi bwagiye bushaka inkunga y'imitwe itandukanye yitwaje intwaro mu rwego rwo guhangana na AFC M23. Leta ya Kongo yikunze guhakana ko ishyigikira imitwe ifatwa nk'iterabwoba cyangwa ifite amateka akora akomeye yihohotera. Ni muri urwo rwego amashusho nk'aya ashobora kugira ingaruka zikomeye, kuko niba koko umusirikari nk'uriya cyangwa umurwanyi wa FDLR agaragaza ko afite ikimenyetso gifitanye isano n'inzego za FRDC, abantu bahita nyine babyibazaho, bitabaza ati yabibonye ate, ninde wamuhaye amahugurwa, higeze kubaho umusirikari wa Kongo se? Hari abamuhaye ibikoresho cyangwa amabwiriza, cyangwa n'itatu yakozwe ku mpamvu ze bwite? Ibyo byose ni ibibazo nyine bikomeye, ariko kugeza ubu ngubu ntidukwiye kubihindura ukuri kutaremezwa, kuko nyine tutazi aho biva naho bijya. FDLR rero numwe mu mitwe imaze imyaka myinshi ikorera mu burasirazuba bwa Kongo.
uyu mutwe wagiye uvugwaho kuba ugizwe ahanini n'abakomoka ku bantu bari bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane mu Rwanda, n'abandi rero bantu binjiye muri uwo mutwe nyuma. Niyo mpamvu ikibazo cya FDLR kitari ikibazo cy'umutekano wa Kongo gusa, ahubwo ari ikibazo cy'umutekano mu karere. Ni ikibazo gifitanye isano n'umutekano w'akarere k'ibiyaga bigari, u Rwanda, Kongo, Uganda, Burundi ndetse n'ibindi bihugu by'akarere byose bigira uruhare cyangwa bikagira inyungu mu bibera muri aka karere. Iyo rero FDLR igaragaye mu mikorere y'intambara ntabwo ari ibintu biba byoroheje gutyo gusa. Rero mu myaka ishize hagiye habaho ibirego byinshi bivuga ko hari imitwe mu barwanyi ba FDLR agiye bafatanya n'abasirikari ba FARDC cyangwa imitwe ya wazalendo mu kurwanya M23. Rero hari n'amakuru yagiye atangwa n'imiryango mpuzamahanga avuga ko imibanire cyangwa imikoranire hagati y'abarwanyi batandukanye bari ku ruhande rwa leta ya Kongo, ariko tugomba kubivuga neza ko ubwo bivuze ko FARDC yose ikorana na FDLR, kandi ntibivuze ko buri muntu uvugwa ko ari FDLR ahagarariye uwo mutwe wose, ahubwo ikibazo ni ukumenya niba hari imikoranire yihariye hagati y'abantu cyangwa imitwe n'inzego zimwe za leta. Icyo nicyo kibazo amashusho nk'aya ngaya abashobora kongera gushyira ku murongo w'ibiganiro. Rero ku cyitatu ishobora kuba ikimenyetso gikomeye abantu bari kugenda bagarukaho cyane. Gisirikari sinye cyangwa ikimenyetso cy'umutwe runaka bishobora kugira ibisobanuro byihariye, ariko utatu ntabwo ari ikimenyetso cyemeza ko umuntu ari umusirikare. Niyo mpamvu abasesenguzi bakwiye kureba ibindi bimenyetso, bati ni iyihe myambaro yari yambaye, ni ibihe bikoresho yari afite, ni bande bari kumwe, ahese ni iki yavuze. Hari ibindi byinshi nyine bigomba kugenda bireberwaho. Rero impamvu bishobora kuba politiki ikomeye, ikibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Kongo ntabwo kikiri intambara ishingiye cyane ku masasu gusa, ahubwo ni intambara ishingiye ku makuru, intambara ishingiye kuri propaganda ndetse n'intambara yo gushaka kwereka abaturage n'amahanga uruhare rufite ukuri. Ndetse ayo AFC M23 ivuze ko Kinshasa ikorana na FDLR, Kinshasa nayo ishaka kugaragaza ko AFC M23 ifasha u Rwanda kugira ngo bamenyanye na buri ruhande rubona impamvu. Buri ruhande rero rufite ibyo rushinja urundi, niyo mpamvu amakuru nk'aya bagomba gusuzumwa neza, kuko iyo amakuru ataremezwa ashyizwe ngo ashyizwe hanze n'ukuri kudashidikanywa, hashobora kongera umwuka mubi hagati y'impande zihanganye. Ni byinshi nyine bikomeza kugenda bivugwa. Goma rero umwe mu mijyi y'ingenzi cyane cyane mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, n'umujyi ufite abaturage benshi kandi uri hafi y'umupaka w'u Rwanda. Ni na hamwe mu makuru rero y'intambara ya politike n'umutekano ukunda gukwirakwira vuba cyane. Y'amashusho y'umuntu uvugwa muri uyu murwano wa Kongo na AFC M23 na FDLR akwirakwiye muri Goma, afite ikimenyetso gisa n'icya FARDC. Abaturage bahita bibaza icyo bisobanuye. Bamwe rero bashobora kubona ko ari n'igihamya, abandi bakabona ko ari propaganda isanzwe. Rero niba umuntu ashaka kwemeza ko hari imikoranire hagati ya FDLR na FARDC tatu yonyine ntabwo ihagije, hakenewe n'ibindi bimenyetso nk'inyandiko, amabwiriza cyangwa amafoto y'amahugurwa, ibikoresho bya gisirikare bifite inkomoko izwi, ubuhamya bw'abantu benshi cyangwa raporo z'imiryango mpuzamahanga byizewe. Rero iyi nkuru ntabwo igomba gufatwa nk'urubanza rwaciwe, ahubwo igomba kuba igizwe n'ikibazo gishyirwa imbere y'abashinzwe umutekano n'abakora iperereza, niba koko iyo umuntu ari umurwanyi wa FDLR koko, niba ikimenyetso kiba kidahagije. Rero ni byinshi, wowe urambwira uko ubyumva kugira ngo dukomeze tugende turyoherwa 5 kuri 5.